Maya pa, sisilin po kaya katamungan, pagmasusyan tayo po ngining kapiesta ng San Antonio de Padua. Pakiabe talangan po ki itamungan king kapasalamatan, king oras ng Santa Misa. Talakad tamo po at makiabe ikanta, king dalit apamuklat. Balayana talatuki, balayana mituburan, balayana inawos mo, balayana pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pakayapan, kaya kang palabungan, kaya kang pabanalan. Ilagyan pampoy nga na kampoy banal Espiritu. Amen. Amen. Ingino manatiliya kay kayo. At kaya ka antimuri. Iningal do po ngayon tita mo pagsalabran tayo ing kapiesta ng San Antonio de Padua. At San Antonio de Padua, ya po metong yang matenakan ng Santa Iglesia o Doctor of the Church at iya po metong yang pari. At iya kay baluan niya bilang patron dareng mawawala. Si Shantala ng kasalanan tamo, manyatang kapatawaran king Ginoo, batang maging karapat dapat pagmasusi kaniting banal ay Eucharistia. Ginoo, ingke kang pangapalad, ingke kang amano, pabiesala at turok kareng maluka, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Ginoo, baligdan mo, reting alipan mo, at iturumong tupad, king kaburian mo, Kristo pakalulu. Kristo, pakalulu. Ginoo'y kangalang likat, amamantabi kay kami, king dalan, ining kaligtasan, Ginoo pakalulu. Ginoo, pakalulu. Diyos sa may payang tuto pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, kidala na katangan sana, king bialanganga. Amen. Manalangin tamo. Hoy paming mayupaya, pikalume, San Antonio, king kekang balayan ng ting metong makapasubaling talapanaral, at metong makasadyang talasaw, king oras sing pamangailangan, kambening kayang pamanantabi at o kay miyasaning ebanghelyo ng Kristo, at abaluming saop ning kekang grasya, king balang kapag subukan, king bim. Itiyaduan mi kapamilatan ni Ginoong Kristo ng anak mo, mabibiyat magari kambe mo, metong buking panga Diyos, manggamang king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king kadua ng sulat San Pablo Karingtao, Corinto. Ikaming lulunanan ning pibandyan espiritual, matbud kami, antikewaring kapsa. Baan mi pakilala king ing matas kayupayan, ake kami nune king Dios. Gigipitan da kami, misusumangid, dapot, nakeman masasaul. Mi balu ing daptan mi. Dapot, nakeman milalako kapanayan. Liligaligan da kami, dapot ke milalako kakaluguran. Miraragsa kami, dapot era nakeman apapate. Paratiming darala king katawan mi ing kamatayan ng Jesus. Ban king kekang katawan, mayakit mo naman ing keyang biye. Parati kaming mibibili king panganib na ning kamatayan, alang-alang kang Jesus. Ban king katawan ming ating kamatayan, mipakilalaya ing biyena. Inya ing kamatayan yang ing magobra ke kami. Dapot biyaya ing magobra ke kayo. Sasabyanan ning kasulatan, uling maniwala ko, inya magsalita ko. Paniwalan mi iti inya magsalita kami. Balumi king ing Diyos, api pasublim mi king Ginong Jesus. Yan naman ing pamasubling mi. Kaya kaming kayabe na, at ding midala kaya katamong sabla king arapana. Para king ikakayap yu,
Iting sablang bage bangeni dakal laring tatanggap king kalam na ning Diyos. Lalo na lang makal o mal dakal ding pasalamat at paligaya keya. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, kaya Ginoo midawon kong ayin ning kapasalamatan. Kaya ka ginumidawon kong ayin, ning kapasalamatan. Iya pamurin ing kakong penaligan. Agyamang akong sinabi, lubos kong milugmok king kasakitan, at ning mebibigla ko kanakong sasabian, ala ng ayasahan nino paman. Kaya ka ginumidawon kong ayin, ning kapasalamatan. Panamdam ning Ginoo nung ing metong karing memale na meteya, o Ginoo ako ing kekang talasuyok, susuywan da ka antimo ing pamanyuyong na keka, ning keka tamong indu, king kamatayan, linigtas mo ko. Kaya ka ginumidawon kong ayin, ning kapasalamatan. Keka kanakong idawon, ingayin ning kapasalamatan, at ampangan king kakong panalangin, ding kakong pangako, kakulang tuparan, king katipunan, ding kekang memalen. Kaya ka ginumidawon kong ayin, ning kapasalamatan. Talakad tamo po bang parangalan ing mayap a balita. Alleluia. 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 Ginoo kakong ituro mula sa ring kekang dalan, ituro mo ko at tayran king kekang katutuan. Alleluia. 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 King Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka, Antimor. Pamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya, kaya ka, O Ginoo. Jesus sinabi na karing kayang alagad, dimday miyo king kanitang minuna, bituro mo naman, ka makipangalugod. Tapos ngayon niya ako sabihin ko kay kayo, ing ninumang lumawi, ating pangaybugan king metong nga babae, king puso na, bigakasala ning makipangalugod king babaeng ita. Tunging kay kang mata, yang maging sangkaning kay kang pamikasala, tukitan me, at yugse uling maya pangipalak, ing kabatingan kang metong nang dake ning kay kang katawan, kay sa aking alayang mabawas ing katawan mong miyugse king impyerno. Tunging kay kang gamat, ing sangkaning kay kang pamikasala, pututan me at yugse, mayap pang ipalak king kabatingan kang metong nang dake ning katawan, kay sa aking alayang bawas ing katawan mo, na miyugse king impyerno. Kanitang minuna, mituro naman, ing ninumang midiborsyo king kayang asawa, sukat ning dinan kasulatan bilang katibayan ning karelang pamiasawa. Dapat ngayon ako sabihin ko kay kayo, nung yung lalaki, kawang niya na ning asawa na, anay naman may kipangalugod, ating babae may kasawa ya king aliwa, may kakasala ya king lalaki, uling ya yung mitulak king biye, king kayang asawa, king pangapingalugod. At ninumang makisawa king babaeng kayawan niya ning asawa na, makipangalugod siya naman. King maya pabalita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa sisilim po kay kayungan. At nga ningaldo nga iti, tamo pagselebran tayo, yung kapiesta ng San Antonio de Padua, metong iya pong Doctor of the Church, o matena ka ng katang Santa Iglesia, at iya po, metong iya pong pari, gamit. Ita mo po, dakal tamo gamit. Pero minsan, den pong gamit, aliwa mo po, reta pong material akakit tamo. Lune, minsan, ing tao ngini, magagamit ya. Kaya po,
at intamong kasabihan, gamitan na lang ba tayo? Bakit po? Patse po yung metong nga tao, bababame king kayang estado, iya po bababame bilang metong mong gamit o metong mong object. Ne? Kaya po nga kahit may metong nga tao, metong yamong object, kanita, may akakiting kayang dignidad. Kaya po, milalako itang dignidad na uling akakit niyamo bilang metong agamit. Nung pinagdaman tayong kay katang Ebanghelyo ngeni, inginu at inyang sabihan kay katamo nga na, dimdamyu kanitang minuna, mituro naman, eka makipangalugod. Dapat ngeni sabihan ko kay kayo, ing nino mang lumawe, ating panga ay bugan, king metong nga babae, o mekad king metong nga lalaki, king puso na may kakasala ng pamikalugod, king babaeng ita, o kaya king lalaking ita. Ne? Nanong rin ang sabihan ning ginu kaniti, nung lalawen tamo po, naniyawari ing tao. Bakit ing metong nga tao, respetuan me? Uling iya, may garalya, o kaya, respetuan me yung metong nga tao, uling ketang estado na, o kaya, respetuan me yung tao, ketang kayang pibandyan, o kaya, respetuan me yung tao, uling matena kanya. Aliwa mo po ita, ing pamagrespeto taking metong nga tao. Nune, itamo, kailangan tamong merespetuan. Uling itamo, gewa nakatamo ng Diyos, king kayang sariling wangis ampong itsura. Nya po, ingpong meto nga tao, at inyang dignidad Uling, itang dignidad na nga ita, menibatan niya king Diyos. Na iya, may gaway king wangis at itsura na dapat may respetuan. For example po, nung pakisabihan da kayo at pinagkasanda kayo, nano pong first reaction niyo? Bimuha ka ne? O kaya po, itang penyismis da ka at penyirara ka reputasyon. Nanong reaction mo? Mimwa ka. Ne? Bakit kaya itong reaction mo? Huling pong mesira itang kekang dignidad. Naika, may gawa ka, king sariling wangis ampong itsura ng Diyos. Bali po, ngining panahon tangin bakit sabi ko pong impong tao magagamit siya? Especially po, king sexual pleasure daring tao. No? Siguro namalingid kay katamo ngeni, ring pornographic materials ngeni, kaila laking internet, kaila la king social media. Nang kaya mo na mong pantunan, pero atilo ka rin. Nang kaya ka bud na lang mag-pop up. At karita, potang akit talareta nang kaya pansinan me. At potang kaya mag-enjoy ka. Pero, nano kayang panlalawe mo karetang taong akakit mo karetang pinikulang malaswang areti? Neng kaya etano akakit tao. Nunega, une deti, lalawenta na lamo bilang metong agamit. Gamit for sexual pleasure. Gamit for sensuality. Ne? Milalako na itang dignidad da bilang tao na gewa na ning Diyos sing sarili ng wangis ampong itsura. Kahit yung sinabi na ning Ginoo king kakatamong ebanghelyo Aliwa mo itang kasalanan ketang pamikalugod itang kasalanan na ing meto nga tao tinuring mo niya mong metong agamit
milalako itang kayang dignidad na binyena ning Diyos kaya. O, agyang naman po nga nang sinabi king katang ebanghelyo nga na kanitang minuna mituro mo naman ing ninumang midiborsyo king kayang asawa at sukat ning dinan kasulatan bilang katibayan ning karelang pamiasawa. Dapat ngayon isabihan ko kay kayo nunging lalaki kawanya ning asawa na naman mi kasalang pakipangalugod ating babae mi kasawi king aliwa mi kakasalay king lalaki ulyang mi tulak king kayang asawa king pang mi pangalugod. Ne? Bakit po ing sinabi na ning Ginoo yapin itang babaeng kewanya na ning lalaki at may biyayang kasulatan. Kanya po minunang panahon, deng babae, king Israel, second-class citizen lamo. Ila po, gamit na lamo reng lalaki. Ne? Pagyan naman nata ngini, king Middle East, rempong babae, second-class citizen lamo naman, ne? O. Uling second-class citizen la, tuturing tao. No, tuturing dalamong gamit. Kaya po kanita atin la pong aunsan Bill of Divorce. Yung Bill of Divorce, meto yung kasulatan na gawa ng lalaki at ibiyene king meto nga rabay at kay bat kawanya na nining asawa na. Nyaita, minsan, diatang karelang sulat, kiatang Bill of Divorce, nang kaya po na mo kababoy dahilan, bang kawanyan o rin kawanyan ding asawa dahi. Nang kaya sulat da, nga da. Biyasang magluto yung asawa ko. Loan mo na, may ngayayat ko. Kita po, pwede ya. Bang kanita kawanyaning asawa na. O kaya po sabihan na, kaya po mag-toothbrush yung asawa ko, bad breath ya. Kita po, pwede na yung kawanyaning asawa na. O kaya sabihan na, po magdilo yung asawa ko, babawi ang manggo. Pwede nang sulat at kawanyaning asawa na. Kaya makalunos sa rin babae kanita Niya yung sinabi ng Ginoo, nunging lalaki yang mitulak king asawa na para makipangalugod, may kakasalay ning lalaki. Ne? Uling, ing turing king asawa na gamit iyamo. Kaya hanggang ngayon po, impong tao, iya po mituturing yamong gamit Bakit? Uling pong king business ngayon wari. O kaya po, karempong proprietor ngayon Bang kanita manakitaan lang dakalamargula pera, gagamitan dala ring tao bilang gamit mo. Kaya po, ing ebanghelyo tamo ngayon mo po kabut king divorce, mo po kabut king pamipangalugod. Lune po, impong kaya katanging ebanghelyo ngayon iti against siya about human dignity potang ing meto nga tao, mo netuturing tao, lune bababa mo niya mo king meto nga gamit at kanita, yapin ini, ing tunay pamikasala na gawa tamo king meto nga tao. Ngayon pong kita mo pagselebran tayo, king kapiesta ng San Antonio de Padua. Nano po ing contribution ng San Antonio de Padua, bakit tinawas tayong Doctor of the Church? Uling pong iya, tinas na indignidad ng tao. King kapamilataning kayang pamanaral. King pakapamilatana ng kayang mayap alimbawa. Kaya po San Antonio de Padua, metong yakareng peka popular a santo. Maliwam po king Santa Iglesia, may king kakatamong local church. Kasi dakala pong bisitas, dakala pong pisamban, na yung patulunan da, yapin San Antonio de Padua. Metong siguro kaya katamo kining Margot. At nani po yung pepakit na yapin itang malapit ng lugod king Diyos. Ne? Kaya nung kakit tayo po itang kayang imahin, San Antonio de Padua, atin niyang tatal na nayanak. Kasi ikit king metong ikit kabang mga diya, na iya at neking kalapit king ginutang Yesu Kristo.
lalong-lalo na king kayang pamangadi. Kasi para kaya, yung pamangadi, eya mo po kabod, manibatan king asbok, eya mo manibatan king isip, nuneng pamangadi kaya, iti manibatan mismo king kayang puso. Ne? Itang kayang affirmative prayer atang sasabi. At itang affirmative prayer ay ta, na manibatan king kayang puso, na yung mismong ginutang Yesu Kristo, yapepakit siya kaya. Ne? At aliwa mo po ita, o ating pong grupong tao na ilabisang maniwala, king presensya ng Diyos, king banal na Eucharistia, o itang karelang kabayo, mismo retang tao nga reta, sini Claudia, arapana ning Blessed Sacrament. Itang presensya ng Diyos na ikit na ning metong animal. At aliwa mo po ita, minsan manaral ya San Antonio de Padua, deng tao elabisang makiramdam na nung gawa ng San Antonio de Padua, mintaya king ilog, at menaral ya king ilog, deng asan linwal la king ilog at ilang may kiramdam. At yapin niya San Antonio de Padua nga iti, na inaus tayong Doctor of the Church, matenakan ni Santa Iglesia, uling tinasneng pasibayo yung dangalan ng metong nga tao, yung dignidad ng metong nga tao, kapamilataning pamanaral na ampong pamangadi. Kita mo po, etabisang madadamusak, etabisang bala mo gamit tamo mo rengaliwang tao. Uling pong automatic mimwata mo. Uling, tintangan dignidad. At nanin dignidad ay ta, yung dignidad tamo, na may gawa tamo, king itsura ampong wangis ng Diyos, na dapat iti itastaking kaya katang pangatao. Uling yung Diyos yan nakatamo tinuring gamit. Nune, tinuring nakatamong tao. Uling, ing katawan mismo nga iti, hanapin San Pablo, king kakatamong mo munang pamamasa, agyang iti may ngari ang kapsa. Pero, ing katawan na iti emesira. Uling katawan na iti, makayugnay king katawan na ning ginutang Yesu Kristo. At ing katawan nga iti, uli ng Kristo, mit mo tamong dangalan. Uling itamo, may gawa tamo king wangis ampong itsura ng Diyos. Talakad tamo po. Mit mong kapanaligan tamong iyarap, king Ginoo ing kakatang panalangin, pagkarandamano ring mamahuske at ngatang sumabi, pisan metongan mo kami king lugod o Ginoo. Itangan po, Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para king mabilog abayalan o balayan ng Diyos, apalaganap do sana at asane king biye ring aral ning Ginoo, king matampa at marangal apisasan metong at pamibiye-biye ning pamilya, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para ka ring makasadyang makyasawa, mananuno sanang pakibaluan dang miyamasamas, ing pakibatan karelang tatanggapan, at iyakma ing arapan itang ibiye king kaburian ding Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para ka ring pamilyang Kristiyana, manatili lasanang tapat king metong at metong, midamayan king kanawan at kasakitan at mibibiye king pamisan metong at pamikaligud. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Para king kakatang makatipon king kapag masusya na iti, mananunasanang itaguyod tamo at ipairal ing makakristyanong parasan at kaugalyan ning pamibiyebiye at ingatan ing dangalan ning miasawa laban karing maling kaisipan. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod o Ginoo. Ngini po aduan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Hoy paming malugod, biriyan mong mibait siya, inki ang anak, pang may katawan niyang tao, at may bili ilalam ning pamaningat, Diyos Empoy Maria, meging uliran milasana, king bietalasawa, ring pinili mong talaingat ning kayang anak, itiadwan mi kapamelata ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Ing liturhiya ni Eucharistia. Anak mo, harap mo, hinape at alak, karelang yayabang. Mi purihin Diyos, metasikluban kay kang kaya pantingib meeting tinape, para kay kami maginyang tinape ning biye. Purihin Diyos, kapilanman. Purihin Diyos, metasikluban kay kang kaya pantingib meeting alak, para kay kami gawain inumaning kaladwa. Purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, ng katamang daon, matanggap harapan ng Diyos, pang-lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuitin daon, karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oik paming mapamakalulu darami laki karitingain, bang parangalamia, inki kang Santo, San Antonio de Padua, patutuking mayupaya mong siganan, miras kay sana king kang kaligtasan, kapamelataning upaya niting Eucharistia. Itiadwan mi kapamelatan ng Kristong ginumi. Amen. King ginuman tabi kay kayo. At kaya ka, Itasyulareng pusuyo. makayatas no king Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iting karapat dapat at Tunay matuli. karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati numan ka rin o ikpa, Diyos sa langanggat lubos mayupaya, pagkalumeking kang Santa Iglesia, iting kapiestan, parangal kang San Antonio de Padua, gigan mo kami kapamelataning banalabye, tuturo mo kami kapamelataning kayang pamanaral, at babiyam kayang pamangalong bilang pakibat king kayang panalangin. Ulinita kang bering sablang poro ring angeles karingking banwa, alang tuknang at ngaming pupuri. Banal, banal, banaling ginu. Diyos sa mayupaya, bitmuing banwa tiyato king kayang ligaya. O sana king kakatas-katasan, papalay siya yung daratang king lagyuning ginu. O sana king kakatas-katasan. Siklaod kayo po. Tunay kaping banal o ikpay kay panibataning sablang kabanalan. Pulinita, pagparalampumi, papagbanalan mula, retingayin king ambuning espiritu mo bang para kay kami magawalang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob, king pamaylas at kamatayan, king waning tinape, kay pasalamat siya keka. Piraso ne, binyene ka rin kayong disipulos at ngana. Punanyiti kayo nga at kananye, iting ka na akong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batingapunan king waning kalis at pasibayang pepasalamat kay ka, binyening kalis ka rin kayong disipulos at ngana. Punanyiti kayo nga at minumko kaniti, ting kalis yung kanakundaya, ting daya ning bayi talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, bangket ang patawaran na rin kasalanan, dapten nyo iti bilang kapigaga nakakanako. Misteryo ning kasal pantayanan, I Kristo meteya, I Kristo sinubliya mebye, I Kristo datay ang pasibayo king kawakasan ng panahon. yang iniganakan may ikpaing kamatayan at pamanyubli ng maybe ng anak mo, daramiya kay ka, iting tinapi ning biyang poing kalis sing kaligtasan, naiming pasalamatan kay ka, king papalirian mo kaming matampang talakadarapan bubang sumuyo kay ka. Papagkumbabami mo namang pagamuamo ni kaming sanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banalay Espiritu. Kanakan meo ikpay sa Iglesia makalaganap king meto yato, pangbigan na piking lugod, kambe ng Leo, na kaya kaming obispo,
i Florentino, Ilio yung kaming Papa, i Florentino yung kaming Obispo, ti sablang pari ang pong diakono, kanakan mula ng banting kapatid ming pepainawan at maninay sabling mie, ampore sablang miyango na bie, tanggapan mo sa aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kami ngan, gaon mo kami ngan karapat dapat magkamiting bielang hangga, bangkayabe ng Maria, yung Birhening Dunin Diyos, kambe ng San Jose, king esposo, kambering sablang apostol, ampore sablang banal, at inapat king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilataan ng Kristong king anak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang tutu, kagamning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Yan pong manalangin tang mitmong kapanaligan at lugod king ikpa karengamanong piro na kekataning Gino. Igpami at sukabanwa, misambanwa ni lagyo mo. Misambay niya ilagyo mo. Datang kaya kami kaming kayarian mo. Mipamintwan ilog mo. ketisuli Ketisuli pantibanwa. pantibanwa. Inka Ikakanami king aldo, aldodo. ibiyem Kaya kaya kami king aldo ngeni. ngeni. Ang pong ipatawad mo kaya kami rin sala mi keka. Anting pamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mangyapok pay saul kintukso. Kapos mo kami king sablang marok. Kabus mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, baking kasaupanin kay kang pakalulu, parati kay mikapos yung kasalanan, at birigtas sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling Kaya kayong kayarian, ing kayo payan, ing ligaya, manggamang king alanganga. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kayong apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyaw kaya kayo, hemos sa baligdan, ing kaya kaming kasalanan, no nelawan ming kasalpantayanan, ing kaya kang Santa Iglesia, pamayapan may pong bilugan, nagpangking kaburian mo, di ka mabibiyat magari, manggamang king alanganga. Amen. Payapaning Ginoo parati sanang manatili kaya kayungan. At kaya ka Pakita antimuri. mo po ngining mikakame itong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Kapayapan. Kordero Kordero ng ng Diyos, sa Diyos. milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ng yato, ibiyem mo kaya kami, ing kapayapan. Nyoing ginutang Yesu Kristo, ing kordero ng Diyos, yang milalako king kasalanan ng yato, papalatang mayaw singa po na ng kordero. Ginoo, Kinoyak kumatang matampantanggap pagtanggap kaya ka, dapat dapat yakas may amano amano mo, mo, kumayap na tawan ako. at daya ng Kristo, dala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Amen. Tawa ng Kristo.
Talakad kayo po. Manalangin tamo, huwag paming malugod, dating misteryo at tinggap mi, isadyara kay sana para king alanganggang tula. Apig tagumpen ng San Antonio, kapamilataning tapat ng kasayuan, itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen. Pag-umpisa po, bukas po latang misang abak. Pag-umpisang Monday, Tuesday, 6:30 a.m. na po yung misa tamo. Wednesday, 6 p.m. Thursday, 6:30 a.m. But Friday, makanyan mo naman po, 6 p.m. So, reaping po rin bayo tang schedule. Para king katamo pong misa, king katang parokya, lawenta na lang mo po king Facebook. Tempo king katamong bayong schedule para misa tamo king parokya. King ginuma na tili kay kayo, At kaya ka, bendisyon antimony. na kay ning Diyos, may paing tutuing igpa, painganak, kapoy manal Espiritu. Amen. Misa midawne, may tanaking kapayapan at lugod kang Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Maya pabengi po, kay kayungan.